Ini kalau mesti kerpa, nak minta jom kinong song yang berkantan di kerpa jom kanong kok sesi buat kerja distrik baru kui. Nak minta buat ai kerja trailang berkantan buat health department. Nak minta penlong ya kene campaign kene jing ai vaccination ya ki kelung ki nalu ndai penai kat sansnem kabagi khot kene measles and rubella kabadi vaccination kajing ai injection kabanyada na di pangyak persip kaba kikun kibarit kijung kijuyo ini kadang-kadang di kerpat dalam seluruh pun menong nikmat jabat family boy kayak kijung kipa di long tumi di long kipa di soha ban ai kajing trailang kenang mengenai campaign kadang kabajok nang kalau itu punai yang kikun isi ini sudah. Sitayo hadin ke jingja sya thombor batle bejot kabalaja po kathan sning persya ye iwe i hebrit badang saus nem kerta henne ka step kipat ba ka sning da ka jingerap da kipat ba na kathan kerdem kulai riboy district kelayo ban kemno ya urunar ubaladong keti hakate ka kampojan na 100 kilo kerdem kulai hakapor spo baje ye ute urunar ubala syakem matcha bom snong halor kate ka kam thombor ya ka khulung khna ude u ananias lapang ubala pedri batsa chaklau jong kathan kerdem kulai nadu kate gasngi bawlale kate kampojat katkum ke jingtip balai ulum laong bakato kan ngut kiriu paiba kilai i yote urunar hakasnong 2 kilo kat ba udang thet jingthet batkum tahi kite gibreu kila pentip syaki samla jong kasnong sning kibala her bran 2 kilo bat banyok kem sundan yote urunar hakaba kilawan rapat cha sning kipai ba da kajing bitar ba kajing dom kila ai kajing steng ka batenge yote urunar hadu bolo mensaujur hadin baldep ajing sneng gipat ba kilalik ban IT no yote urunar sya sning police outpost bat nakalyang gibor pulit kila penkit no yote urunar sya civil hospital nakabenta kijing sumar